Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Piwantaq alli sakirinata mashkakunki. Kunanka runakuna alli nichun nishpa, mana kashpaka Dios alli nichun mashkashpa, chashna nikushkatachu yuyankichik. Shuktakuna alli nichun nishpallachu chashnaka nikuni imashi. Shuktakunapi alli rikurinallata mashkakushpaka, mana Cristuta sirvikuymanchu. Galatas 1:10. Tukuy ñukanchikmi kawsaypika makanakunchik, ñukanchik yayapaq ñawpaqpi alli sakirinata munashpa. Ñukanchik yayakunawan mana alli apanakuy tiyakpipish, imami tiyan ñukanchikpika yayakunapaq ñawpaqpi alli sakirinata mashkana sustarina. Chashna kaqpipish kay Galatas capítulo 1 pika Apóstol Pabloka kay iglesiata pushaqka yuyachinmi ñukanchikka ministishkata yaya mamakunapaq ñawpaqpi alli sakirina hawapika ñukanchik hawapacha yayapaq ñawpaqpi alli sakirinata mashkana sustarina kashkata kikin ñuka. Apóstol Pabloka paypaq familiapi imata yachachishkata imata rikuchishkataka tukuyta huyaq tukuyta paktachikmi karka. Chashna kaqpipish Apu Jesucristuwan tupanakuyta charishka hipaka Apóstol Pablo kayuyta apirkami paypaq krinaka ashtawan hatun kashkata paypaq kikin familiapi imallata yachachishka imallata rimashkakunamanta hawapika. Chaymi paypaq familia chaskishka kanata mashkanapaq randi, chinallatik paypaq llaqtapi intikuna tradiciones costumbrekunawan imanishkata allinishpa chayta katinapaq randika ashtawanka mashkarka Dioswan shuk alli apanakuyta wiñi kawsayta kishpirinata apamuq ñanpi yaykushkamanta. Apóstol Pabloka allimi entendirka yacharka apunchik Jesucristota krishpalla wiñaypaq mushuyay shuktiyay tukushkataka. Chayta alli entendishpa yachashpami paypaq kawsaypika shuktikmandaqta chaskirka nitukunchik. Chaymantami Galatas 1:10 pika Apóstol Pablo kakishkakun ñukaka gentikuna allinishka gentikuna chaskishka kanataka mana mashkakunichu. Ashtawanpish ñukaka Dios chaskishka kanata Diospaq ñawpaqpi alli sakirinatami sustarikuni mashkakuni nirka. Mana ñukaka gentikunapaq ñawpaqllapichu allinishka kashanini. Ashtawanpish payka rikuchinmi sustarirkami Cristo Jesuspaq ñawpaqpi alli sakirinata. Gentikunapaq ñawpaqllapi alli sakirinata chaskishka kanata mashkakushpaka mana ñukaka Cristo Jesusta sirvikuymanchu nishpanirka. Diosta sirvinaka tawkakutin ñukanchiktaka pushangami ñukanchik riqsishkakuna ñukanchik familiapaq tradiciones costumbreskunata ladomun churana y chayka mana hawallachu. Apunchik Jesucristoka allitikmi yacharka tukuy chaytaka. Chaymantami chakatarinamun rikushpaka chay makanakuyta charikushpaka Jesuska kashna mañarka. Ñuka yayito imashinamanta kay hayaq upianata ñukamanta anchuchipaqlla kaqpika ñukamanta anchuchipay. Ñuka chashna nikpipish ama ñuka munashka shinaka rurapaychu ashtawanpish kan munashka shina rurapaylla nishpami mañarka. Chay horaska Jesuspaqka hawallami kanman karka shuktikunapaq chaskishka shuktikuna allinishkata mashkana y chashna paypaq aychapi mana yallitik llakita apanman karka. Chashna kaqpipish payka aqllarkami kazunata paypaq yayapi tukuy shunqwan krishkamanta. Chaymantami ñukanchikka kishpirinata charitukunchik paqtaytukunchik kunankay punllakunapish. Ñukanchikka kishpichik Jesucristo shinallataj Diospaq wawakunami kanchik. Punllantami ñukanchikka sinchi punllakunata chimbapuranchik aqllaykunata maypimi ñukanchik krinataka mandak Diospi churana kanchik. Chayshina punllakunapika allitajmi yurina kanchik. Shinallataj Apóstol Pablo tapushka shinallatajmi ñukanchikpish tapurina kanchik. Diospaq ñawpaqpi alli sakirishanini mana kashpaka gentikunapaq ñawpaqpi chaskishka allinishka kanata mashkakuni. Misión Chaski uyachirka, Samachik shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchaski@gmail.com mankishkay, pagillata guyashkamanta.